Trebinje je 2019. godine proglašeno za prvo turističko mjesto u Republici Srpskoj. Iz godine u godinu posjećuje ga sve veći broj turista. Otvaraju se novi lokali, grade se stanovi, a sve veći broj Trebinjaca bavi se izdavanjem apartmana. Sve veća popularnost Trebinja dovela je do rasta troškova života u ovom gradu, pored onog standardnog rasta cijena koji se dogodio zbog krize i inflacije. Kako se Trebinjci nose sa sve većom popularnošću Trebinja i da li imaju mogućnosti da uživaju u ljepotama sopstvenog grada, pitamo ih u novoj video anketi. Tiče se utisak da se još uvijek nije dovoljno izašao Trebincima u susret. Mislim, većina ljudi će možda zbog neke spekulacije odgovoriti jedno ili drugo, ali prosto moraju se znati neke činjenice. Znači, ovo je grad koji se tu sad negdje vaga da bude otvoren na nivou neke, ajde da kažemo, da ne bude preveličan Venecije, Carigrada i tako. Imate neku maršrutu koja je otvorena. Međutim, mora se parking je veliki problem za sami Trebinci. Znači, cijene zaista postoji problem. Znači, mora se napraviti možda nešto u nečemu se ugledati na Dubrovnik. Zašto da ne? Ako je to riješio u korist svojih građana ili neka druga mjesta, znači koja su također turistički centri, ići možda u tom pravcu. Ako je to turističko mjesto, je li to i nedavno bilo otvorenje sezone, normalno vidim da su cijene da je to ipak. Mora se odraziti svagdje na svakoga, je li tako to? Na to turističko mjesto, je li nema tu puno ništa ni dodat ni oduzeti, je li? Ipak znamo da su te cijene baš otišle malo i to, ali eto, živi se nekako opet to. Baš jutro komentarisali, baš hrana je postala sve skuplje i piće je postalo skuplje kad sjedne sve. To i vi mladi osjetite? Da, baš se osjeti. U čemu vi vidite rješenje? Pa da se vrate stare cijene. Da li možda neke kartice sa popustima za lokalno stanovništvo? Da, za turiste neko ostane, a za nas nešto manje malo, ako je moguće. Vidi se da je utjecala, nije malo, no dosta. Ne znam šta. Da li bi trebalo možda lokalno stanovništvo da ima neke popuste po uzoru na Dubrovnik u nekim lokalima i drugim mjestima? Pa mislim da bi. Baš zato. Jer okolina Trebinja, Dubrovnik, poremetilo, ja mislim, ovdje u domaće stanovništvo. Cijene su mnogo porasle, a plate su sve ostale iste kao i prije, tako da mislim da svi trebaju da rade i da zarađuju za život. A običnom smrtniku ili Trebincu, što vi kažete, život je postao nemoguć, jednostavno. Znači, poskupilo nam je sve duplo, pa čak i malo više od duplo. Počev od pijace, pa onda do mesnica, pa piće po kafanama. Kafići se otvaraju svakodnevno, fantastični kafići. Sve to lijepo, sve lijepo za vidjeti, ali degustirati domicijalno stanovništvo, to je malo teže. Jer poskupile su kafe, poskupila su razna pića, to jeste luksus, ali sve nam se svelo na tu kaficu, na neko društvo koje ćemo sresti na toj kafici. Prema tome, nemamo znači parking mjesta. Igrom slučaja stanujem u starom gradu. Moj sin je morao da iseli iz starog grada, da kupi sebi stan, jer nema mjesto za parkiranje, odnosno podigli su cijenu na 3 marke turistima, to je oko zidine, gdje bi trebali da daju domicijalnom stanovništvu starog grada. Mi to nismo godinama uspjeli i naplaćali kazni, znači izgubili smo i tu. Mnogo toga bi ja vama mogla nabrajati, ali ja mislim da mi nikako nismo dobili sa 10% povećanja penzije, igrom slučaja sam penzioner, a otišlo nam namirnice, sami vidite na pijacu ne možete otići. Tu sam 15 dana, došao sam iz Kanade i zadovoljan sam sa Trebinjom, okolinom, oduševilo me, nisam bio prije 12 godina, dolazio sam, a ovo je nešto novo. Pa ja bih rekla ovu jednu moju pošalicu koju koristim u zadnje vrijeme. Trebinje je jako lijep grad prošaran turistima. Znači, ono jeste zaista predivno, ima šta da ponudi turistima, tu su obilasci. Prije svega je ovdje zastupljen vjerski turizam. Ne bih sad da se dotaknem politike i inflacije koja je ogromna, da to dvoje vežemo s turistima. Željela bih da to ostane negdje razjedinjeno. Da li ta popularnost Trebinja i na neki način rast cijena, dakle u Trebinju, koliko to utiče na Trebinjce?
Pa na Trebince to već utiče neki duži period neovisno o tim turistima. Jer niko se ne bavi ovim stanovništvom koje čini Trebinje, jer naravno svi ti ljudi koji dođu ovdje se oduševljavaju institucijama, građevinama, posjeti muzeju, raznim kulturalnim dešavanjima koji bude folkloru i svemu ostalom. To je sve predivno i krasno. Ali ja mislim da smo mi koji živimo ovdje najprioritetniji. To je neki moj stav. I da bi se malo trebalo više povesti računa o tome kako mi živimo ovdje, a ne kako mi doživljavamo turiste u Trebinju. Da li bi trebalo Trebinci da možda imaju neke povlastice lokalno stanovništvo u odnosu na ove cijene koje se plasiraju turistima, kao što to Dubrovnik radi? Kako da ne? Oni su njima digli cijene, a naši građani ispaštaju. Svi odlaze, idu. Kako to možemo da riješimo? Ne znam, motke u ruke pa...